Gitobui Manyara gutonya kiama kia maendeleo chapter. Kithenji kirago kumeneria miario ya Sisimbarire yegia vyama vite Jubilee. Tauni ya mawa kugwatwo ni makarika jairi ja Mwanki ntukwe narua. Mwalimu umwe gutiga ngugi ya walimu gutonya ngugi na kurithia nguru. Na oni mbetagwa Eston Gitonga mwananirio to mathithio ikezia kagendo. Tukiambiria ni ati kaunti ya Meru na ya Laikipia ni ithithetie ithurano bia gutara amemba ba kamiti ya ithurano o county, kamiti iria bagweta County Elections Board na mugambo jwa chomba akiaria ari There Center na aria ithurano bia Meru bikuthithikirite. Muruiri wa giti kia ungavana Meru na kiama kia Jubilee Senator Kiraito Moronge na ugite kamiti eu itirongamira ithurano county ne chiao. Edwin Gitonga na Ntento eje. Ithurano bia gutara bara baketha bakirungamira michujo ya Jubilee mweri twetete bethera bigekareka naru antere mwanya cia nthiguru. Ndene akaunti ya Meru ithurano bibethiretwo bigekareka There Center ara kwethira gutena nkusana tora kwethiretwo ukioneka antere imwe cia nthiguru. Atongeria mwanya bara bekia meneki basumirite na gwita maoni jao jegi ithurano biu. Seneta wa Meru Kiraito Moronge na ugite ati nagoretwo ni ukiri bura bethiretwo bakioneka kiri ithurano biu. Na kuga ati Meru ni one ni siasa sikori. Riuga ati bara bethiretwo bagitaro kuma antere mwanya cia akaunti batethira bakirungamira michujo yonde. Tukuromba urekeri itheneo ya sauti na twitete mbere ni ati ore nthiguru yonthe gukungwira ntukweroje Meru ntere cia kaunti ya Tharaka Nithi ni ambiritie kunyara untu buria bugwika akariba ntere ugwatine na kinya nyomo iria itumaira roje rwa Meru eu. Samuel Gaishima na Ntento eje. Wagi baruje ibotumite akaribo muci wa Kathwana na ntura ira chingiri akube kuria thina inene bagichwa ruji rwa kunywa na rokwa ndithie chago. Ogui kumaniana kuboko Meru mingi irekurukirite ntere ino. Ojo imuro wa thingitho umo wa Meru era minene jije kene kurukirite Tharaka inde otigieto tare na roje na kari ithina bakurea gwetia na kwendama bagechwa roje rwa gutumira mije yago wa mona ro kundia ndethia chiago. Onto bobo ende ibotigirite a biashara bakithukuma anene araba kwendia roje wa mutongi shiringi 20 kana 25 kuringana na uraja bwa ntura. Uyu ndata bende ya Kathwana kunthe amutungu mutonde kibau tumwe twatara kinya machine ambele kuma ta kilomita 10 ugu kuma ne Kathwana ka 20 nakwa atwaringa munyiro nguri yagu tande mutungu mu 25 lakini atoninya Kathwana tande kibau. Ataaramu barabara ithagiri wango bia roje ndeni ya Meru ibambiritio tueria kuona gitumi kia Meru eno kwithirwo itare na roje ara gukwirikana ati arimi bana iguru ya Meru ibo baingiritie roje kenda bari manaru. Iwerigiro ati kuboko Meru eno gugachwirwo ngerekana kenda karibu nthe kuma na iguru kwenda ma bakaithirwo bakigunika na roje rwa Meru eno kwithirwo ikagita kambura kana kinya kagita kamwathu. Samuel Gaishima, WeruTV, Tharaka Nithi. Na Ntento ya Samuel Gaishima ne gutwikia kiuria negeto kia ntukwe narua aya tukuria no kuthugania thirikari negetete bwa kungana kuthiria thina roje nthigurune no kuthugania thirikari negetete bwa kungana kuthiria thina roje nthigurune tutumire kanari ke namba yetu 4 kana Facebook WeruTV kana Twitter @WeruTV. Tutitambe ni ati kirima karika jairi mwanya ntere cia Kangeta na Maua Mwanki ijo tumite ntame na ijo temete ntame na gutiga antura kiaba kia guchoka ukiene na anto bakuma nau kuma ntere cia Maua
mwanki ijokire mathaine ja thaa thita cia muthenya na kwethia nyomba cia kurara riria ene baukari ngugine ciao. Na Dennis Mugendi, Ntento je nkoroki. Biashara bamusijwa kangeta igembe centro ni bagutara asara inene nyuma ya mwanki kwethia nyomba ciao cia ngugi tasio mahoteli mba manduka jangu na jangi thakenda cia rukiri. Oni nongo kunde ko inga ngo impingire otha ithano ndana ndacoka ndaibua mbuma mi otha kenda cio tuku ende yambukirire mbiyete ndona mwanki wa kana ndona nona ndutaira ngwitu na inde yankiuga mbu ndego ya ndembethire mwanki wa terapio no tomba inya unkuma kuringana bo ni ati mwanki jojo testima siragwatithetie ni untu stari ku indi no kwithio jiro umitiri kone utirine batu tuone ya kwe kitchen irati tumbua na mwanki uti oririko no tukwithira kwa nyama na riko ringiria bikuria no tiri indi turona ya kwe mwanki yuratirwe yuti ori. Zimamoto kuma mushine jwa maua nikinyire antwaja kurio na kuoria mwanki jojo tutata mbankuruki na kuthithia asara. Ndo tuitere kuira zimamoto kende tuitharathara ya tutetheria kuoria mwanki na ibereria kuoria mwanki ubu nene sana na batetere ndaika nyingi batumiro ndaika 10 kuya kuoria mwanki na bayoria. Tukirekana na Nteto iu kirigisanga kingi ni ati nikiebagi kinene na kwithikira kujurite akaribanja cia nture Victorian mushine jwa maua akwi na maua primary nyuma ya mwanki jo kwirikana kumani na thine ya stima kwithia nyomba ciao cionthe muthenya thaa stene. Kuringana na Karibaba ni ati bate gukariku mwanki jogiuka bagukari ngugine na bao na boskuru na irio baringirwe riboti ati nyomba ciao cionthe cikuya oingo karitokone nduo soru nkethiurukaya na uthokone kinge kuru ndi thokone iro ndingero thimo ndero nyumba cienu ciere ndio koya ndio kinyambia ifira mbethera nyumba cionthe ciere bagikinya into bionde ni bigukaribikwira nyomba batigara akina nguo iria mtu agwikirite unikise uyu karakari nteke umba kumea no ndokera rukire ndaikiga mboi kaga oganini skuru ndatirimana no uyu no form 1 ndatirimana no engi mbesa ndamwire tombetere unyomba mbeye nkeya no gare wite inyanguo cia uniform bionde ibirire nyomba uiningwa tutiona nguo itwekirite baire nabo be skuru batakinya na bationa uniform weru utembesa utenguo utebia kurea utekiralo na Karibaba ni bakuromba utethio kuma kiri antu bawendi bo bwega prendi koromba antu batutethio na bira twinabio bira benabio nyangu no mwere ntine ni maithori na maithori kiria Karibaba batega na kuthugania uria mutino jojo mwanki ywa baethia nkia na thebe kairi. Dennis Mugendi, WeruTV, nture Victorian, mushine jwa maua, kaunti ya Meru. Na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbaera agwanoretie arigitani ba kaunti iu gucoka ngugine kana babutwe ngugi. Arigitani ba kaunti iu batithetwo bagita ngugi bakiuga bataingerua wirane bwao na ragwa riuga ibambetie kwandikira baria batengugene barua cia kubabuta. Samuel Gaishima na Ntento je nkoroki. Uma tariki 6 mweri wa Jere nas ba kaunti ya Tharaka Nithi baithirito batakuruta wira mugomoni ura bakuga uretetwe ni itumi mwanya mwanya birabi batiri kuraithirwa ithirikari ya kaunti wamwe na thirikari nene. Toka tuwe devolved kwa kaunti tumekuwa na shida ya mishahara kuchelewa, tumekuwa na shida ya bank loans zinakatwa kwa mishahara yetu lakini hazipelekwi bank na zikipelekwa zinapelekwa kama zimechelewa. Tumekuwa na shida ya kutolipiwa NHIF.
ende thirikari no ya kaunti nĩ thirĩtie gũkira kũraba ithirĩtwo bakiri ara Governor Samuel Mbaira gwakuga atĩ kethĩrwo batichoka ngugeni na mpwe tayari thirikari yake nĩambĩrĩtie mipango ya kubabuta na kuandika bangi. Kutoka leo tumeanza kuandika new nurses. Tutumba kugoma gomde twari ambesero bakagoma oke twakinya next week bukagoma ru twakinya nyamwe ulo kwenda kuruta wira county ni aoke arute ugu kwigwa no anogoke tafadhali pumzika kwa heshima. Aragwa ugite Ntento ino ndeni ya cukuru ya secondary ya Makanyanga kiri kiatho ya ukungwira ntugo ya mito nthiguru ngima kira gikuruthitwe irwongirwa mito na ngwataniro na thirikari ya county. Akiaria kiathoni giki murugamiri wa umenyeri bwa mito ndeni ya county ya Tharaka Nithi Benson Kenyeli na uritia kari bande mite kwa wingi kagita kambura irethiete kwambiria. Wandi bomite igintu kia bata kiri kumenyera kaumo kamiro kagita taga kamiro mingi ndeni ya county no ya Tharaka Nithi yithiritwe kiagaruji. Samuel Gaishima, WeruTV, Tharaka Nithi. Tugicokera Ntento ya kithurano kia Jubilee ni ati kaunti ya Meru na ya Laikipia ni ithithitie ithurano bia gutara amemba ba kamiti ithurano o kaunti kamiti iria bagweta County Elections Board na mugambo Jochomba. Akiaria ari Thiri Center na ria ithurano bia Meru bikuthithikirite mureri wa giti kia ungavana Meru na kiama kia Jubilee Senator Kiraito Muronge na ugite kamiti iu itirongamira ithurano ne kaunti na iu na Edwin Gitonga ena Ntento eje. Ithurano bia gutara bara baketha bakirungamira michujo ya Jubilee mweri twetete ibethera bigekareka aru antere mwanya mwanya cia nthiguru. Nene akaunti ya Meru ithurano bibethiritwo bigekareka Thiri Center ara kwethira gutena nkusana tora kwethiritwo gukioneka antere imwe cia nthiguru. Atongeria mwanya mwanya bara bekia meneki basumirite na gwita maoni jao jegi ithurano biu. Senator wa Meru Kiraito Muronge na ugite ati nagoretwo ni ukiri bara bethiritwo bukioneka kiri ithurano biu na kuga ati Meru ni one ni siasa sikori. Riuga ati bara bethiritwo bagitaro kuma antere mwanya cia kaunti batethira bakirungamira michujo yo ndene ya kaunti ya Meru inde bara bakarungamira ithurano biu ntere iji bakauma kaunti ingi. Kiama kiu gitanasa gitete gukweya nyungu gigakweya ya nyungu ko wagikira na ingine tembea hapa hata yakuna pahali naenda so nitakwenda to dignify to your name. There is no place it is going. The winning party in Meru is Jubilee Party. What we're asking our party headquarters is to be able to give us the timelines. We need to know when the nominations will be held. We need to know within what period this event must take place so that we are also prepared. But we want also to tell the Meru County, this is a county that is owned by the Jubilee Party. Durana bibi derito bigeta na mbere interese Laikipia na rakinya kukoderito kwenda ukiri. Munini wa mukaririgete wa urungamiro wa michujo ya Jubilee nthegorune beska kangogo. Ugete ati durana bibi ukaribia uma. Ariuga ibadeta bakithingatira sheria ora kubaterekera ithurano biu. Uga na gwetikia michujo ekethira ina ukiri ndene ya ntere yu. Today we have had a very successful process of establishing the County Elections Board. As you have seen, all the constituent sub-counties have participated. That is Laikipia North, Laikipia East and Laikipia West. We have had a fully constituted board of 9 members, at least with one person being proposed to be a board member who also lives with disability. We've also met all the other requirements of the constitution. And Kiripotera WeruTV mbitago Edwin Gitonga. Nawe muroiri wa giti kia ungavana kaunti ya Embu na kiama kia PNU Kithinji Kirago uria wijikene ta KK na meneretie miario ya mubunge Runyenje Cisembarire uria kinyawe ukwenda giti kiu na kiama kia Jubilee egoya miario yawe yegia biama biu bio biere. KK ariuga Mbarire atibateria kuuga biama bingi bikagwata mbaru gutarwo kwa Uhuru Kenyatta kwa gipindi kia biere. Rita Mwaniki na Ntento eje kuma Embu. We know there are some political parties that have decided to come to Embu. We have PNU, we have Chap Chap, we have NAK Kenya. I only have one thing to say, that the people of Embu County know they want to be in government. And they know government is Jubilee. Government is not either of the other
that have been mentioned. Eno irari miario ya mumbunge wa Runyenjes irari evuritwo muno ni ateti a county ya Embu aria matekia marikia Jubilee no ati ni maragwata mbaru ucagura ringi kwa Uhuru wa Kenyatta aita muthamaki wa bururi kithurano rikia mwaka uyu. Uria urenda gitikia ungavana gia county ya Embu na tigiti ya kiama kia PNU tikithinji kirago ni ugete miario ni ya kuvenia andu tu ati tue cia marino a PNU na aria engi ati tutiva mwena Uhuru mau ni maveni na ni maveni maratumirwa ni mundu nundu wa kuvira agenda ya kembera vereva nini kwivira mbere na ni twicia andu acia na marauga uguo matitethetie Uhuru gutongoria bururi mwega tondu ni mwigite mathina maria makoretwo maikuthini wana kinyagio wa parliament amwao na koguo tungirumiriria uma no atone ati niko marageretie gutengeria Kenya na Jubilee kana thirikari ya Uhuru ni rageretio gutengerua ni andu aria meendete na speed muno varia maundu ma democracy matakinyite. Ni urauria andu matigetikire kugura bindi ya nominations kuona kithurano kinene kia mweri wa kanana nikyo kia vata muno. Andu aria maiku amwe ni maina mbeca nyingi muno cia kuvaka andu na tondu andu aria maravakwa ni anini ndwese nomination te andu onthe ndi mwavaka andu anini na kana wakua mbathi andu anini aria magaga kikia mari kiu nuona andu engi muno aria maraya ukikithurano ri kinene matigauka koguo wana mundu raugo uguo ndaratethia Uhuru tondu kiria Uhuru arenda ni andu othe magauke gwikia andu miti. Ngiripotera WeruTV kuma county ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki. Na Ntento ya Rita Mwaniki ne gotonogokia ende itochokete kagita ate kuraja Ntento nkuruki. Waga mutegeri kwithoe natwe agenda ne Ntento chewero thaitha twatwetete na mbere uria wari mubunge wa Imenti gati Gitobui Manyara na reketie gutonya kiama kia maendeleo chapchap kiria agatumira kurombara kio gite kia ubunge mwaka jo kiatho kiria gikubwithikirite mucine jwa Nairobi obisi nene tia kiama kiu Gitobu na reketie gutumiria nthamewe kuma kiamene kia ODM kiria atumirite kuromba gite kia seneta kia kithurano kinene kithiru. Boniface Mongera na Ntento nkuruki. Gitobui Manyara kwambiria unande kiamene kia maendeleo chapchap nimekiume kithuru gucumiri ugantu ba sentiment amona akurubanjuri nchekebo mukarithia nthiguru pamwe na mbigichu na mbigiri kwa kwiru inyingi na ndentu kwena arua jara ingwe kaore na cumire riu kiamene kia maendeleo chapchap ikira kiremi kivuti wa matanga na mpungu bethro bethamira President Uhuru Kenyatta ntirari nawe na ntigite kiama gia chapchap nuntu ikurwate ikwenda rais Uhuru Kenyatta ashindwa kana ashinda kutiro ndarungama na kiama kama Mount Kenya miaka 10 ndungamite gitikia siasa andu badinga ya kura ndi Gitobui Manyara tondu gaeta muntu wita kwaria ati Gitobui atite na muntu na yate ona kura nuntu wao kwa kambunete na ndari na ntu ba bondo gushina ba Meru bambira nguru mpumbete kurita ndi nunka nkagwatanira na thirikari iriku na president wa kwenda yomba kuongera maendeleo abodo gushietu Gitobu akere na rudhiomi rwa Kimeru na atariritie ategeri gitumi kiongwa kirethire twathamirite kiamene kia maendeleo chapchap kwaria na tongeri bakuma nteresha Meru shonde ndi kwaria na kurubanjuri ncheke twende burambirire puti kwenda ndoya inyingi puti kwenda bita kiamene kirangeta kwendela na ndoya shiku na bwata bwinde bwetekaniria nani ati kiama kiu ni maendeleo chapchap tondu na arua na kuruku na mwenkera ntubetu Meru na muno ntubetu wabodushi ati kutonya kiama kia maendeleo chapchap nkuruki Gitobu no ugite murujo na nasa jajura kwa ende kiria kireo abakaigwa jabenwe nuntu wende ne kiamene kia maendeleo chapchap kiria kuwata Uhuru Kenyatta mbaru tena oduna ntuba ODM kana ntuba nasa they remain my friends. I know President Uhuru Kenyatta has been to Nyanza. I know him and Raila call each other ndugu yangu. So there is nothing strange about changing a political stand for the benefit of the country.
tobunko kinereta muitire rivondo athiuronke sentiment yonthe oni akalibango ire abaitirete miaka 5 nontukire nakyo ipo nyingi cia kanywa nakyo kuna ntwa bodo usweto mbita bongo bambira beje bagwatie kurita muntu ndo nalukitire tora bodo ushi kutugu tongere wa bodo ushi ndukire tora bodo ushi no muti alukitie na mwere ndana ko challenge tamushanga na bodo ushi kona ole wote na saliti na ntikonda kutunda itora ni komitani abaitirite cia kuthukira itora abodo akiwata gitobuge ndene kiamene muneno kiamaki kia maendeleo chapchap no friend motua na kaniti atongere banjubiri barabo mura na mangenyo ntere shonde abera batige nontobo to bekura cia uru bakiona jabo ciaka. We are telling the Uhuru Kenyatta government election team that they need to really look at the people around them who are actually going across the country fighting everyone who is supporting Uhuru Kenyatta because of their greed for control of resources and for future elections. So we need to cross this bridge before we go to the next one. Gitobi manyara na rina tonete kia meneke maendeleo chapchap na gitomi kiawe ikia mwanya mono aliugate akorwa njoli ncheke amona ntuba bodho gusibonde bamwete dhurerura gitiki kia mujumbe wa sentimenti kiende mba kwedhura ebo kwa kiripotera WeruTV kwa mshimono Nairobi Peter Boniface Mongera na kariba ntore mwe kaunti na Embu ibagoteta bakiuga ibatejanirwe ne thirikari ntora eje eria ijekene takarugere bariuga kinya bikibiki itiomba gwetera tonjirene tou kwa unonga baka matakinya mwaje na mugongo kumwaira mwankalamine na Rita Mwaniki na Ntento Nkoroki. Ekari akuma mweno wa Kamiugo mweno wa Runyenjes kaunti ya Embu ni andu arakaru muno kuona atongori aria mathurite miaka eno yonthe matiri meciria kumathondekera varavara tusira turia twi guku tutikinyaga wana musikiri kana vikiviki na andu makuaga mirigo yao na mugongo na thina nyingi muno ndie kivote ndiete kura indo ndiete kura indo disegeno gero imiruka guku ndiete gutitika ni menoga metheri kwambata ni konaga kotheri muno tuyanageria muno tuagicoma na tongoria muno tukamera tukairikoma thina cietu maituvingageria wauguo mundu angirwara wana kana gukua ai guku ni gukua akuagwa na mugongo nginya kuria varavara ire mathina maria tuvitukagirira guku na tutie njira ya kumira ni riria mundu arwara no atukathikanirie miti tutume itarati ria gukua mundu nigetha tukinyire kuria kwi barabara nigetha avirwe thibitari na ni varasa tambuge tari muthuri wa guku ni tarati ria atumirwe nigetha kinywe barabarari athie avirwe thibitari nundu tutire njira kuongerera mathina mao saindi andu aya matikoragwa na mai matheru ma kunyua na waugo matumagira marunjiri uko gwetu junyema gutire kithurano kia nambituka ndathuranite nwa twathurana aria tukuthura nao matikwigura turaria thina tuonaga ingite wa gukua mitongi tukibira na guku ngurumo na riu ni kirimari kiria kinene gikarie tawa nivo ya andu aya akuma mweno wa Kamiugo ati thirikari ya kaunti igauka kumathondekera njira na kumekirira mai matheru ma kunyua kuona ni mathinikaga muno avaturi ni tura ria Kamiugo ekari amwe no marambira ati mumbunge wa guku Tisise Mbarire uria ukoretwo egitire kwa miaka 15 guti undu anari amekirite wa gutigirira ati kwina varavara mbega kana mai matheru ma kunyua ngiripotera WeruTV kuma mweno wa Kamiugo mweno wa Runyenje kaunti ya Embu betagwa Rita Mwaniki Nanande mutegeri tirima na mwarimu uria wabutere ngugi ya warimu na gutonya urithiene bwa ngurwe Nicholas Mbijiwe uria wari mwarimu wa primary ena njira ya mwanya ya kurithia nyomo iji iria baba inge bomba kuga ichiaruko ende kuringana na Mbijiwe ngoro niyo nyomo iria ntheru nkurukia inge chionthe Mbijiwe ta uria tukumanyithu ikome kenywa we ateguraga bia kuria bia ndeithia chiawe ende ithithairia wengwa irio biu geke gicunche kia murimi uri ume
mwite mwarimu mwite mati wakainainia mwite Nicholas Mbijewe uria watiganire na ngugi ya warimu mwakene jwa 2007 na guchokera nja kwayo gwita na mbere na urithi muno urithi bwa ngurwe aria we urithi bu tibo kawithire kiriwe urithi bwa ngurwe ndabwendere muno mbwita ATM ikwithera kwira isi muno kwendia ngurwe nkurukia kwendia ng'ombe na arithi ba ngurwe iba kai na bara bendete nyama cia ngurwe na boba bangi kwa area je turi ntumba committee target ya kubanyiria mbuchas beja na mbomba kuba irio ureba kwenda na tamurithi uria kwenda gukura Mbijewe atambiririe guru no indi ambiririe na nguru ijiri na eta na mbere akiaramaga yandithia iji yawe na kuri muthemba jwa ngure juria jumuvira ye nuntu bathoko ambiritie na twana na twiri na ndatugurite ndagene secondary twana na twiri tudini na ndikuma undeta nkiona ura gukubwa kenda nkomba guchange breed ndeta chogori hospital ndagura ndume so nduguita ndume kuma kuraja na impumba kumburindi uranditha ya from breeding nkano shume gwakwa indi ndume nkamigwira angi ndalithite mithimba iri rangi white na shandback antu baba ina bate umienda muno ntulimo ne kwitha ena spot cia black na ningurwera bakwenda ngurwera yumba kungarwa iketha white kabisa so I went for rangi white. Mbijewe ena nkararikire baria baugaga ati ngurwe gutikwetiumba kuria na kuga ati ngurwe inyomo intheru muno ngurwe ire thokone na aria icio ciira watiko itumba kuria nuntu muntu uri rithitie thokone arithitie ni umwe na nkunguru those are scavengers you call them market scavengers lakini umirithitie nja kumirithi nja na standard yotheru bwayo na uria we ngwa wenda ngurwe ria so ngurwe irio bire batikuria kire nyomo cha kithaka kana nyomo ira tomba kurithia cio ndenja nyomo ere yomba ukara no theru ngurwe kinyesi chayo ntakataka yo ikarutere rumwe etikinyanga gutenyo mwenge yomba gwekwa theru ya ngurwe koguo komba kumeakira no amithithiria ntu ukara theru ngurwe yomba uturere theru na akarede theru no nturukorwa yo ikamwanya mwanya na arithi bangi bangurwe baria baguraga bia kuria bia nduka Mbijewe waciatagira kuthondeka bia kuria bia ndithe ciawe murimi uro tumba kwithithiria bia kuria biongwa biawe nkunia ya irio bia ngurwe karentere riuma so and winner ikethe kiuma 16 to 1700 lakini ukomba subsidize kugura material kwa thithia irio biaku kana ukomba kulima uria ndima nkathithia irio biakwa it is less expensive ni economical na kilimo biashara kiritwira uro komba utigaria mbeca nyingi mukoku tu uro komba gwikia nyingi thokone kugura so irio bia ngurwe komba kuthithia womba utigaria matigaria mega na kumane na baita ya kwendia ngurwe na WERU buria Mbijewe there na bukiri urithi bu bwa ngurwe na mataro kiri mturo kwenda kuambiria urithi bu bwa ngurwe tanto youth baba inge kenda benda urithi bwa ngurwe butinya mjabwa ng'ombe ngurwe timanto amaingi ngurwe ganyira yomba kumama 8 hours na ndi ikwetu mamwire jo yomba kuthithia irio maguta mono nonto yatio sumbuka sana alafu mulire jwa ngurwe rija kilo ijiri cia the concentrate irio bila ndithitie kethira ndina binge nga top up na byo ya sukuma kana mateja mboga kana mapoka makondobia irija kilo emwe that means ngurwe muthenya juthe bati kuria kilo ijiri indi ethe komba kuwikira irio bia muthimba yungi no ume kilo emwe alafu ruji au ange ruji ngurwe nendete ruji akeje kwitha ambiritie mapema mpara aimbirundi kinyoka kaka kanyomba kinyethero tumba gwaka na maiga aka kanyomba kare ukemba kuthereria ngurwe kuma au ugeta matagaria Antonia WeruTV murimi uri ume na kome kinywa Ndega tutegere maguri into mwanya kiri thoko mwanya
na mutegeri tukunogoka nini ende tugicoka tucoka karwaria kaya tukari nako na daktari Kariuki Nteto cia thaa imwe atukwarairia mantu jaroje na utheru ogeta kuraja karaja ndene WeruTV nontu itwe rumuri rwa Meru. In one of our running institutions, that is in Ngovo Boys, where I was to do the investigations, kuona ni mpike kuendelea. Now what I've noted, whatever happened there, the area in Ngovo is associated with poor hygiene and sanitation. So if we are able to observe proper sanitation and hygiene, when we are catering, we are